Poštovani gledatelji Maksport televizije, dobra vam večer, lijepi pozdrav iz Šibenika. Pred početak posljednje utakmice 28. kola Supersport HNL-a između domaćeg Šibenika i gostiju iz Osijeka. Pred nama je dakle svojevrsni El Depresico. S jedne strane ekipa koja je pola tjedna provela u štrajku zbog neisplate plaća, a s druge strane momčad koja je u srijedu izgubila gotovo sve nade u spas ove turobne sezone. Na vratima je Filipović, u obrani Duraković, Žuta, Morison, Perić i Gržan, u vezi Bakić, Kavelj i Poso, te prema naprijed Santini i Božić, to je prvih 11 Rajka Vidovića. Ante Terzić je sudio posljednju njihovu utakmicu, sudit će i ovu. Pomažu mu Ivan Starčević i Dominik Benković, četvrti sudac je Antonio Melnjak, u VAR sobi su Dario Kolarević kao avar, te Ante Čuljak kao VAR sudac. Na vratima je Malenica, obrana Gedes, Mersinaj, Jelenić i Jurišić, veza Babec, Mikolčić, Pušić, prema naprijed Bukvić, Omerović i Jakupović. Duraković prema Periću, Periću solo prodor, udarac u prvi kut, obranio je Malenica. 19. minuta, prva situacija koja će završiti u izvještaju ovog dvoboja. Sa brojem 44 na leđima probao je Žuta. Novi korner za Šibenik. Ovoga puta na glavu Morisona, velika gužva, Terzić pokazuje na kazneni udarac za Šibenik. Vidjet ćemo što se tu sve izdogađalo pred vratima Malenice, ali odmah je Terzić rukom pokazao na bijelu točku. Santini desnom nogom pogodio za vodstvo Šibenika 1:0. Prvi kazneni udarac za Šibenik ove sezone i prvi pogodak s bijele točke, peti Santinija. Gedes prema Pušiću, lopta za Bukvića, Morison čisti, Soldo iznad gola. Prvi pokušaj Osijeka na dvoboju i odmah vrlo opasno, 35. minuta s ruba kaznenog prostora pucao je Marko Soldo, otišlo je to malo iznad grede. Ide Gržan do kraja. Pa je Malenica ispucao na glavu Bakića. Bakić glavom prema Santiniju. I Gržan je dočekao loptu. Gržan u prigodi. Gržan! Šibenik 2, Osijek 0. Dva pogotka, dva bivša igrača Osijeka. Prvo Santini, a sada i Šime Gržan. Gržan je pokazao da se borba i upornost uvijek isplate. A Gržan je sam sebi poklonio i najbolji poklon za rođendan. Majstorski prevario prvo Jelenića, onda je ljevicom pogodio u suprotni kut. Ništa tu nije mogao Malenica. Pušić, Jakupović za Pušića. Nema pogotka, to je pucao Omerović na kraju. Duraković baca baš na Ganca koji je to prenio do Santinija! 3:0 Šibenik! Ivan Santini, drugi puta večeras.
pogodak Santinija ove sezone, a 4. Osijeku. Majstorsko zakucavanje iskusnog lisca. Ništa tu nije mogao Malenica. Šibenik ima 3 pogotka prednosti. Ali evo možda prigode iz kornera za Osijek. Kratka kombinacija prema Jakupoviću. Udarac koji je završio golu. Vratio se Osijek u 75. minuti. Uspio je smanjiti Osijek na 3-1 15 minuta prije kraja. Uz dosta sreće. Da vidimo je li netko dirao tu loptu po putu. To neće biti pogodak Omerovića. Morison je sada izbacio do Omerovića koji je još jednom vrebao svoju priliku sa ruba kaznenog prostora. A evo prigode za bijeg Gržana. Mislim da zaleđa nema, da je Gržan bio iza centra. Gržan ili Malenica. Gržan! 79. minuta, 4-1 ako nema zaleđa. Da vidimo gdje je bio Gržan u ovoj situaciji, ma nema zaleđa. Drugi pogodak Gržana večeras. Ostao je hladan Šime Gržan ispred Marka Malenice. 2 puta Santini, 2 puta Gržan. Ademi je pogodio Gredu. Ademi je pogodio Gredu i to je najbliže što je Ademi bio pogodku u dresu Osijeka. Ubačaj Bušića i ovo je otišlo pokraj gola još jednom Kemal Ademi. 89. minuta. U ovoj sezoni će se pisati knjige, prepričavat će se unucima. Ponavljam, ima još 8 ludih kola do kraja. Ova utakmica je stigla do kraja. Velika, pomalo i nesvarna pobjeda Šibenika od 4-1 nad razbijenim Osijekom. Pa mi smo vjerovali cijelo vrijeme, ono kao što sam i rekao, da Osijek nije možda u dobroj situaciji, ali nismo ni mi. Stvarno smo se dobro pripremali za ovu utakmicu. Znamo da nismo 3 dana trenirali, a ovi koji me poznaju znaju da malo više radim, pa sigurno da je ovo dobro dečkima došlo, ova 3 dana pauze. Ovi moji znaju što rade, ovi rukovodeći. Tako da mislim da smo odigrali jednu dobru utakmicu, od prve minute ušli dobru utakmicu, pa sve do 90. Mislim da smo kontrolirali, mislim da nismo dopustili Osijeku puno, jednu odličnu ekipu, da smo sveli na minimum. Jako sam sretan, jako sam ponosan na ove momke, stvarno kapa do poda, čestitam im od srca jer oni su ovo izvukli, treba izvući ovo. Oni su pokazali stvarno da zaslužujemo, da pripadaju ostati u ovom prvoligaškom društvu. Neće biti to ni malo lako, ali mislim da dobro radimo, trudimo se, svaki bod jako bitan za nas, tako da ništa, čestitam im na jednoj jako dobroj utakmici. Ne smijemo gubiti glavu, mi znamo da ima još dosta utakmica za odigrati, moramo se pripremati za sljedeću utakmicu, a to je već u petak, idemo Slaven Belup. Pa da, čestitke Šibeniku na pobjedi, nemam tu puno govoriti, kad je fajt nas nema. Zato ovih 10 dana vidio sam šta i kako. Što je danas bio najveći problem? Je li to bio umor od kupa, je li to bio manjak energije, taktike, organizacije? Pa dobro, možemo mi pričati u svemu, ali jedna osnovna stvar je da se prilagodiš vremenskim uvjetima, terenu, kako god. Govorimo igraj na stranu, pa preko strane, tamo se malo može. Mi u prvom problemu imamo vjetar, mi ne puknemo jedan put na gol. Znači imamo puno problema, a šta je tu je.